Neko television share chana di machida Chappa Chhen Lasukosayana chana ji Sakuntala Nepadiya kala Suskriti tazilazi bhasa sahitya सम्पदा जिगो मसिकाका ले थुकियता मकातेको चोचेको अले लेकातेको अभिभारण चिपोएका ले थोय आज यात पुवंकेको निति न्यागो छगो पलाखा ज्याजो Chappa Chhen नेपाल भाषा ख्याया थिथि व्यक्ति पिन्ता बनाउ वेक पिनको हे नुगा दुनियाका नेनिकने हेको जे थाउना Chappa Chhen सम पहाजायदि थंको दु वेक नापना वेकयो थिथि अनुभव त नेनिकने हेको हेजि चासं वेकतन लसकुसया अले वेकत लसकुसया गने वा वेकयो बसहाको कुमसिका बितसना वेक चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानीय पाके प्रतिशत यावेका जुजजुयादी थासा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानीय मातृभाषा विभाग यावेका प्रमुख नजुयादी वेकला ताही तका चाहिँ बनेको थिए छम सेनामी जुयान ज्याया एना दिदनको गुदगासा वेकला चाहिँ थगो जीवनी साहित्य रचना के चाहिँ अर्पण हेना दिगदु अले थिते संघ संस्था के आबद्ध ज्यान वेकला ज्यासना जना दिगदु वेका ख लक्ष्मी तासा वेकतना ज्यास लसकसया लक्ष्मी सित Chappa Chhen योको सुभा हजुर थौकने छैन जना दिएछि जी थौकनेला नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान है मातृभाषा साहित्य विभाग या प्रमुख जिया जाइन्छनौडु योको स इला उकिए वना चोमडु हजुर अब बाकी दु इले चेउ बन्यो वे खज्या छिगो मसिका ठाउँकने प्राज्ञ रूपे जोसा नेपाला मनुष्य समस्या नामी तका समाधान तकाए मसिका चोमुजुला हजुर ओ नापाइपटि अनुभव छका बाछाक लखना दिसला छम सेनामी जोया बोलेको वो अनुभव अले सेनामी हे पाखा चाहिँ थो साहित्य पाखे कठिना चिसा पलान्याका दिया वसका कना दिसा हजुर आजि चाहिँ एकताक इ सेनामी जोया है मानवया हला अले उकी वे सेनामी जियो कारण ए बनेको थी आची मिसा मस्ते वो विशेषना मिसा मस्ते वो जुन संघर्ष दुःख अले वो मां बाउ न वो का वो म्यायात फरक याइगो होला बिसंग छिउ डेले यक्वे खण्डो जन जिल्ला छौ गामे खजी जाया नैका ठासे होला नैकापे अन यक्वे फरक का वो म्यायात चाहिँ नसानी छे कया बोन्क्यो आची बोनकुथि वेपि मस्ते त काइट छला दस म्याइट मरु काइट लाका दस म्याइट मरु होला काइट चाहिँ नु कापी ब्याहे होला चोसाट ब्याहे म्याइट मरु वो खनान जित अबले निचे पचा एकदमै विक्षिप्त मन तस्का नुवा मछिदियो होला म्याइट या मजुर का अले वो गबले मां बो पि सटान थाजी होला क्या म्याइ बिचेछ ओ क्या वो म्या ढैम छंग नियो मिखा ख छ ए फरक या मजु नेपाल आ ख छंग छ फरक या मजु नेपाल टुटी ख छंग फरक या मजु रका धया न जी तर अबले निचे जित चाहिँ थो छिउ मिस्तेउ वो मिजाते बिसेले विभेद खण्डु खत हजुर खतय जी आजु चाहिँ थो चोखे चाहिँ भावना छ हजुर गु छौ सेनामी कथा चाहिँ थपनेको थिए खङ्गो विभेद दियाता चाहिँ चिसा साहित्य पाखे नेचिला दिला देला साहित्य चुइगु चाहिँ गब्लेन से सुरु याना दिया चिसा चेउ धैउला जित मचानी से भजी जब गुली आ चाउ गुंगो क्लास बलबले नि छे जित अबले नि से चेउ ढुकला जी अबले नि से थाले याना ख चेउ होला अले चेउली थाले ना तर जी नेवा भाषा चाहिँ कम नेपाली भाषा है वो न पासपि फुक नेपाली जुल आ बनी कुठी न आ नेपाली उप जुल ए जुया नेपाली जी चाहिँ सूर्यनका हजुर नेपाली सूर्य हजुर 8-9 क्लास कक्षा जी छे जी नेपाली सूर्यना जन्म मिति सोइबेले न छि 10 साले हजुर श्रावण 10 गते जुल उगो इले भाषायुपति रूप भाषायुपति गुत नेपाली सुरु हेना दिए भया दिला हजुर अनि न पासै संगत न नेपाली संगतलाई न चाहिँ नेपाली चुइ भया दिला उगु इले नेपाल भाषा चुइगु व नेपाल भाषा चुइमा तका अयु वातावरण दुखी मरु व चोमी पिन्ता चाहिँ गयो व्यवहार याइको
तर मरु मखुड्डु टवाले वो टाइमे जी बच्चा बच्चा ल्यास्चा जो टाइमे स्वर्ण वना टवाले छि नेपाल भाषा सम्मेलन एको जु खला तर जिता ओबले सुनाना नेपाल भाषा चो छन्तन डबुली तया बङ्गेरका सुनान ग्वाली न मया जुलका होला नरसा जिताला चो वो मनु खजी चोजी नि होला सो चाहिँ वने तर वो मौका मरुका नयाना अलि छिटो मौका छुकी वल्ला छ नेपाली साहित्य सम्मेलन बिल होला ठाठासँग स्कुललाई नेपाली साहित्य सम्मेलन जुई अबले बङ्के बिल दुलार गान्यो वइ मर्सा चोनी था वइ होला अलि एजिया वो नेपाली चो बानी जवनका वो स्कुले मटले न कलेज ठंका न पद्म कन्या कलेज न अठे जुल अनला जी स्कुलेला भाषा जी नेपाल भाषा बनाउ ख भाषा चाहिँ हजुर स्कुले चाहिँ होला तर कलेज ठंका चाहिँ नेपाल भाषा बन्यो खन मजुल बन्यो वन मजुल अले उकी गेर पचा चेतना न कमी जुइमा भाषा प्रति यौ सचेतना वन कमी जुइमा जे कलेज नेपाल भाषा म बना अले अन नेपाली चो बानी जो जब जित चेतना बोल नि होला ओहो मा भ्याला चुएमा खनी मगला ठोला टंके मजु रहेजी अले जी बिस्तार भजा 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 त नेपाली जित गुली ला सो नि उले नेवा भाषा मोचोलका अले नेपाली उपचेउ बान्जे हुन नेपाली मौका डटका ठ्यामालीका होला बन्यो छापा हो एजिया चाहिँ गब्ले निसे चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ हदिया ती नेपाल भाषाला जी टीचर जी ठुङ्का सेनामी जी ठुङ्का लिपाटिन चोय ख कलेज बनाबले टक जी नेपाल भाषामा चोय उपले चाहिँ हजुरको महाभा चाहिँ पछि यामा लिङ्केमा तैगो चाहिँ असचेतना वे अभाव ठ्यामाका जिके ओबले वो सचेतना बगलका मवे ठ्यामल दे होला छा मचोल जी आजिला छेनेवा खै ल्याउ ख होला बामा पिना पनि वा खै ल्याउ ख आछि वइ करना पनि मला निवा खै ल्याउ ख एसा न नेवा भाषा मचोसे छाजी नेपाली चोट जी गब्ले गब्ले ठमा सोचे हाडुने होला बिचाया जी छा नेपाली जको चौजी रका हजुर नेवा भाषा नेपाल भाषा चाहिँ ढुङ्गाएपट्टि दक्ले नापाङ्गो जिनाख छुडु लुमला छुख जी नापा चोगु लुम हजुर नेपाल भाषा चाहिँ त बिचा वे ढुङ्गा जी छौ मै धैगु चाहिँ चोएगा ठो दक्ले नापा चोइ ठे चोनका ड आ होला चोला चोय जी चिची ठौना चोया तर ठो चाहिँ दक्ले नापा चोइ ठे चोन ठो चाहिँ ठ्याबि न प्याउ ढुका नापा नापा आ ठो सेया 8-9 वर्ष झ्यायो ठ्याबि प्याउ ढु नि ठे भनेका थिस मै चटी जको टिकी टिकी नाकान छुया हिछि चछि खोचुक ज्याजक यानान छुया छंगु लाटले लाटले मै छंगु छुहे जुमुख मै छ फेना टगु इटा कट पिन्स चाकल ढासा मट छंगु जुमुख मै मट छंगु मजुई बले जन छंगु जुमुख मै भा छंगु मखुसा भा छंगु मखुसा स छंगु जुमुख मै स छंगु मजुई बले खन छंगु जुमुख मै चोसा छंगु खसा चोसा छंगु खसा छंगु लाट मचोइ बले आख छंगु जुमुख मै आख छंगु मजुई बले सही न छंगु जुमुख मै छ क्वाट्टु क्वानान छुया छ क्वाट्टु क्वानान छुया चटी टिकी टिकी नाकान छुया बु छंगु हे मखुसा अन्न छंगु जुमुख मै अन्न छंगु मजुई बले पिट्या छंगु सिमुख मै पट्या मजुसा माया के न्याना सो अजिया के न्याना सो तापा अजिया के न्याना सो छ बुइकुसा न्याक्को सुसा कुसा यासा मचा छंगु मखुमै ला चुट्टु चुया न्याक्को छ्यापिया टसा छेन छंगु मखुमै ठोफुक्क विभेदिया त छ वा चा कासो विभेदिया विरुद्ध छ सटेसे कासो नापा छ छंगु पुटली प्यावेसो सुबा हजुर थौ जनजीवन त कया
थगो मजुर भाषा छुन थगो जुइ मखो ओ सचेत जुइमा दगा छ मन मिसाया त हजुर सन्देश हजुर तो 지나간 얘네들과 이제도 출력해 줄 다사 지성 수입 नीति 줘야지 주계 नीति 줘야지 사이트 추가 지구 नीति त्यसका 돼 지구 नीति 지구 निम्ति चाहिँ साहित्य ठैगु जिगु जनजीवन जिगु अले जिन्दगी या अनुभव अले छिस भोगेन चोनागु थो परिस्थिति थो फुक्को या छगु किपाए ख साहित्य दै छार आशा छिस कइगो अनुभूति त दुने छिस दुने दुन्थेंग द्वावंगो छिस खनाचंगो आयोगको थो विभेद विसंगति आ छगु आ ढामा लासा पहिचानै खण्डु ठंकोने हला छबो मिसाइ जुखोजको मखु छिगु जातीय पहिचान उठाउन क्वेशन प्रश्न उठे जुइ टुंकला मला ठुफुक्क विभेदेला खनी मगला छिगु भाषा ठंकोने झनझन क्वावना चंगो जित नापा जिछा सचेत मजुल टका आज त पश्चाताप जोगो ठुफुक्क आ खंगु विभेदे बाप जुटला ख छिगु पहिचानला तनावना चौ बिस्तार तनावना चंगो छिसा ठगु भा मस्ते त मसेसे वना चंगो ठो दुखयु ख मगला छिसा नमान चनाउदु तर छिसा ठ मस्ते त छा वे भा मसेन वो छौ तरंगो जटिल प्रश्न ख हला ठुफुक्क विभेद छा रासा छित सचेतना मौ कारण छौ राजनीतिक कारण खनी भगला जब राजनीति चाहिँ छिट चाहिँ मौका मबिला अले छिट छिगु भा लागो छिगु भाषा चेगो आ छिगु भाषा ए फुक ज्याख या जब मौका मबिला अले छिसा बिस्तार छुज्या हुन छ छु भाषा छिट सजिलो जुइ अपया हुने वे भाषा हुने सचेत मरु बोले जी आफै न नापाला सचेत मरु खनि निसा जिला नेवा भाषा पहिलाला मचोल जिला नेपाली चोलो पहिला छारा छ मौका जिता उके वला वला राजनीतिक कारण खनि अकि थोफुक्क कारण त पिवे ज्याला ठौकने आछिसा चयाय खनि हजुर पक्कै न आगु छिसा धायदिल नेपाली त मौका बिल त्यो राजनीतिक कारण हैन चाहिँ जिको भाइ लागि चाहिँ यामफ त लिउनिला त दका तर ठाउँना छि छौमा प्रतिष्ठित जोमिताका देदुक्ला मसका देदुक्ला अतेसा छ्या चाहिँ छि नेवा मिसतेगु दठी वना चाहिँ छौ सम्मेलन छौ पुछ देका चाहिँ ज्या जन्याके त कुतैना मदिगु ख गतिकिया नेपाली भाषा यो चाहिँ थिथि साहित्य सम्मेलन जुया संगुदु थिथि प्रतिष्ठान त निसना चाहिँ छिसन ज्या जन्याका चना दिगु दु उके निकी चाहिँ छिसा पलान्याका दिगु दुकी मडुले हो जे यानौटु आजी जी छिटा नाचना ठहरुना हला जी गबले निसे सचेत जुल जी अबले निसे नेवा भाषा चयौ कुटायना हजुर होला आगुली नेपाली चयौ सशक्त जुल उली नेवा भाषा चयौ सशक्त जु मजो आवाला छिकपिने लाटे दु मला जिता उइ बिमाला छचौ ठीक जो बा मजो दैउ ख तर जी सचेत जी ठंको ने आछि ठो नेपाल एकाडेमी चना नेवा भाषा यामा अथवा नेवा भाषाको मको हरेक क्षेत्र मातृभाषा ठाले मखला मा भा सक्को छु छिउजको मको छिउजको दबाई जुना मखुनी छिउ नेपालले मेमे पिन मा भा लाई पिने उला फुकसु भाषा दबाई जु खने होला वो फुकसिता जी थावे मा थै किसिम ए जायन चनाउटो हजुर हजुर थोछौ गरिमामय पद खन्याला हजुर हजुर नेपाल भाषा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान या प्राज्ञजुइको अले मातृभाषा विभाग या प्रमुख हजुर मातृभाषा साहित्य विभाग प्रमुख यादिको दुमला अन्तका ठेंकेको नीति चाहिँ छुछु यामाला गठिना चाहिँ अन्तका ठेंके फै त्यसमा मिसाइ जुइ त चाहिँ मिसा जुइ यामाला अन्तका ठेंकेको नीति गुली संघर्ष जुल गठिना चाहिँ छि अनठेनी फला ओ संघर्षको गाथा ला आछि थो 10-15 मिनेट खलाना गावे बखो होला आछि स छे छे संघर्ष यामाला जी आठो नक्तिनी मै थो चोखे ठया नि छपडकले नापा फुटली प्यावा जिना न फुटली प्यावे फेक माल नि तकले पहिला बगला
जिनाला छम भौ मचा म्या मचा ब्लेना छिला म्या पिन्टना फुटलिया टेबे चलन बगला खेबर मुटे त थे छि म्या मस्ते त जाफी के मजु उठै बखो मचान छे छिटे जाफी गटै बगला आ म्या मचा ब्लेना वे जाफी ज्या भमचा जुल छन डबल सुथेन ठु बनिन ठु वे फुटु ज्या बगला फुटु म क्वाटले ज्या मजु उठै जी आ वो फुटली जब प्यावे फैनी छिपी बच्चा बच्चा याना मे पिन्त न याका अले तिनी छिस मेथा सुए फै होला आ ठो जी वो फुटली जी प्यावेट न जीला यक्को संघर्ष या जी नि होला आ वो थन धयाला सादे मजोका होला जी हजुर लजगाना दु निने लजगा बंग वनि माजी छमा न सेना मिन ख होला उकी मध्ये न हान हेडमास्टर होला हेडमास्टर दोलन दो बस्ते उसवे मा हामा जुया इजिया माउ आज नि म खुइ म सेना मिते त छौ नियन्त्रण लगाया मा जाया मा जादु हिछि सुथे बनी छयो फुटु वो फुकयो बावजुद न जब राजनीतिक आन्दोलन त जुई सामाजिक रूपे छि उठो आन्दोलन त जुई नि जी उकी न्याब्ले सम्मिलित कहना जी गेना लाकल ख वो जी मोसो आ जी लुमन केबले जी गेना लाकल दुर्टोम मचा लुकु छिना न जी आन्दोलन है वनाउलुम होला ए याना न जी चाहिँ छौ छुरासा न्याब्ले न जित थु विभेद विरुद्ध ल्वामा थैगु चाहिँ सचेतना चाहिँ जित कलेदन छ वल्गा तर थो मा भ्याले लगेजी मा थैगु सचेतना सोया न थु विभेद विरुद्ध लगेजी मा थु विभेद अन्त जी मा थैगु चाहिँ जित न्याब्ले लगेजु ल कलेज अनि छ जिठो आन्दोलनला कलेदन छ लगेजे होला हजुर गोदायाजीले छिसा जिउ महाभाषा संरक्षणीयमा नेपाली थिथि भाषा चाहिँ संरक्षण कनादीको जले चाहिँ थौ कने छौ दृश्य खन्दैया छौ थौ लु खन्दैया छौ दुमला सचेतना हुए खकी राजनीतिकरण जुया छौ खतो जातीय मुद्दा त छन् न्याउने होया छौ दु ओके त छक ब्याकादि सने छुजे जी स्वेबले वो चेतना ख हजुर चेत छाला छ जब चेतना वलो नि मनुटे के अले जिथे ये उपमनु जिथ्या पे जुई माथे चलका जब चेतना वला सचेत जुल ओहो जु मा भ्यालेला जी छा जामै त ढैगु पश्चाताप न जुल मनुटे त होला आ वया मनुटे स छ्याट रासा छि नेवा त जको बखु अझ नेवा त कम ठेछ छिठो राई लिम्बू तामाङ मगर होला ठोस जाति ते मा भ्याले तस्कै सचेत का आजि थोपरे चना खंगो तस्कै सचेत तस्कै छिपी सोयान आजि थाला नेवा मिटन छाई मखला आ राई लिम्बू अथवा तामाङ मगर आडक्वे का गुली दो 123 भाषा दु उकी मध्ये 15-16 भाषा चाहिँ थंकोने 15-16 जाति त चाहिँ तस्कै सचेत खगने वही का बिन्छ आ ठाउँ भाषा आपथो पाठ्य पुस्तक देकिगो ठाउँ भाषा थो बनिकुठी देकिगो अले ठाउँ ए भाषा थो पत्र पत्रिका पिकागो चेगु ओ ज्या चाहिँ एकदमै खण्डुका होला आछि तो प्रज्ञा प्रतिष्ठाने वया वही का बिन्छ ठाउँ यक्वे ठोया माला वया माल लगा चाहिँ जिता प्रपोजल न हाउदो जी फयाम पछि सकछ त जी चाहिँ उकी ग्वालियन चुनौतो नेवा त चाहिँ कम ज्या छ नेवा कम हजुर उके नीति चाहिँ छुयामाली आजिला मसु पिन्त सटा काची यामाला घाटे चनौदो होला पाँच मिनट सहयोग न यान्छौदो होला आजी आठो जु विभाग थाबु पिकाउ ज्यादु होला थाबु पिकाउ ज्या आजी थो कार्यकारी सम्पादक त वेक अप इन सक्रिय जु बालकै ज्या चंगदो जी त चाहिँ आठो प्रज्ञा प्रतिष्ठान नापा चाहिँ छिथो नेवा कविता होला त्यही चाहिँ जन्म जयन्ती मानेन त मखन अहिले डक्ले पहिला जी द्वावे साथे
सिद्धिदास महाजुयाउ कवि थियो जन्म जयन्ती मनाएला हजुर अहिले ठौने छि प्रगतिवादी महाकवि गिरिजा प्रसाद जोशीयाउ मनाएरका ठिकठाक याद हुँगो कोरोना याना वो या मखना ये दक्षिण छिट अलमल जुल आठुसी 26 गतेला वो भव्य नक्सा याउ योजना जुइर हुँकला अन एकाडेमी चाहिँ पास न यान्टेट हुन आठ चाहिँ छिन झासम्बरु 26 गते 12:30 बजे जी महाकवि गिरिजा प्रसाद जोशी याउ जन्म जयन्ती मनाएटेन उडु हजुर बालाको हजुर नेबयादिला गुछि सदायादिला नेवात चाहिँ यो कुहे कम ज्याजंगु दुको सम्बन्धित निकाय थ्यास वना चाहिँ न ज्या याको नीति चाहिँ वो मव पहल मजुको ज्यादा तर निवादेसन सुधाइदा छ जिमसा गुलिना ज्याइना चुनुडु सरकारी स्तर चाहिँ जिमता ग्वाली मव दका ठयो खवया चंगुदो आरोप याना चंगुदो थुकेता चाहिँ कथिना छिस वो चाहिँ जी गेना ढारा छ जिथा छापिन्टला जी फक्को ग्वाली याना वेदु आजिथा मजा पिन्ट जी माला जिला वन फैमको हजुर हजुर होला ओले छिउ छौ तथ्य ख नि होला आजि माला माला द्वामनला फैमको आनवा सरकारी नि ठाख प्रज्ञा प्रतिष्ठान रह्यो अनला नियम कानुन अनुसार वेमाल्ने छौला छि थो प्रपोजल तेमाला पहिला प्रपोजल आज प्रपोजल पास या जाजु प्रपोजल मवसाला जिंगेना जाया होला प्रपोजल वो कोला जि मड टेन्सन होला ठुसी आ सिलु मेयो किताब प्यावला नेवा भायो होला ठुसी जी आन छि थो प्रेम शान्ति जी छौ प्रपोजल तै दिल मिसा सोमी पिनेगो इतिहास छयो होला वन पासले वन यान हेटुङ कला वो किताब चाहिँ प्याम वनी होला अले ठो आ सिलुमे वो सामाजिक संस्कार चाहिँ अठिन राजेन्द्र महर्जन यान्दुगो वो चाहिँ किताब पिकाट हुन हजुर हैला आज त ठुसी चाहिँ हान छौ प्रपोजल छि शरद कसाजो कैदुगो दु लोक कट बाख हजुर छित कलेक्सन याउ हैला संकलन याउ कैदुगो आवे गर्न बालकै याइदे जि मन अन्तुना चना हजुर गजा गजा ज्याइ त चाहिँ एकाडेमी ग्वालियर खवस गर्न बेका दिसन आजको विभाग चाहिँ साहित्य सम्बन्धी आछि थो आ बाख जुल आठ चोमी जुल आडको आदिवासी नापानी छे यो मखला कलेक्सन याउ ज्याटा जुल अलि अनुसन्धान याउ जुल साहित्य पाखे नेवा भाजुमा झवेजुमा मा भ्यायो साहित्य प्रति अनुसन्धान याउली चाहिँ आ इतिहास चेवे जुल मखला गन लग जान्छौँ सङ्कलन याउ ज्या जुल अया अयाउले अनुसन्धान याउले चाहिँ ग्वाली याउ हजुर टोला जुल जी एकाडेमी पाके ज्या हजुर हजुर अहिले गोष्ठी न याउ अहिले गोष्ठी आज थो आज थैदे नि तया नि छिट आ जन्म जयन्ती नापा सिद्धि दासे याना आ ठुसी गिरिजा प्रसाद या टेला ढका होला आठ्या गोष्ठी न याउ थो बाहेक थगु कार्यकाल यो दुनी चाहिँ छुछु ज्या चाहिँ यामा छुछु ज्या चाहिँ पुवंकेको तका चाहिँ छिसा तातुना दियो दो आ ठुकीला आजी चाहिँ जिउ आजी अञ्चला नेवा भाजको सोयो मुखो फकला मा भा फुकस त सोयो एजुया ठुसी उखनै पाले चाहिँ जी छौ चाहिँ थो किरात लोक साहित्य रका न लिम्बुटेउ लोक साहित्य संकलन याका टप्पे किताब पिकाट हुन अहिले छम्मै हान किरात त्यसै मुन्डुम कलेक्सन रका या वन पिकाट हुन अन वया छिटो भोजपुरी कथा सङ्ग्रह न पिकै बिट हुन होला अन वया मगही लोक कथा सङ्ग्रह न पिकाट हुन होला अहिले अन वया छिउ चाहिँ थो डुरा लोपोन्मुख भाषा डुरा उक्याउन लोक कथा सङ्ग्रह प्यावे त्यो मुडु ठेजिया आ गुली वइ नि जु बिचे मखला आ तामाङ ते इतिहास न वे त्यो मुडु होला अब मगर ते इतिहास ठुसी जी प्रपोजल वाला वो याकी ठुन होला वे गर्न आ या रंगल जी ठेजिया आ गुजी छिट नाच ठय नि होला आ जिठा वया सुना सुना प्रपोजल बिल जी ठोज्याया था होला जस्तै कुमाल भाषा ते याकी ठुन होला आज त एकदमै छोटो यो मत सुना सुना प्रपोजल बिउ होला वही कपिन्ट ग्वाली आउ जा चाहिँ जुख हजुर
अन्चुना जे सनाचना दिगु इले नेपाल देशे दुगु सचिवनी सोगु भ्या हजुर छ्या चाहिँ महजु आउना छन् अब भाषा चाहिँ छ्या सङ्कटे लाना छन् ठेची सत्याका दिए आज त जी छा सङ्कटे लाउट है जुल्ला छ ठयो भाषा बने मखन ठयो भाषा चुए मखन वो कारण इमसा ठयो भ्या ल्याउन टटाइङ्गल हजुर अब जब भ्याए मन त ठासा जाति नला लोप्जे वनि वेजुल हजुर अगला आठो भ्या ल्याउ टटाइङको कारण छुराछ वो भ्या लाना लजगाना मन त नि होला अहिले छौला बन सोइजुल नि मन तेछ होला अरे हान बोल्यो मौका न मन त होला आ चोया गन प्रकाशन या मौका न मन त हजुर छिराजी नाच ठै ठै जिए नेपाल भाषा छ्या मचोल लाछ आज त डब्ल्युया बन्यो मौका मन त आज त नेपाली डब्ल्युया बुवा वा ठाइपे यो कोठा चाहिँ नेपाली चल हजुर तर उगु इले न उ पञ्चायत गुण काल दौरान उ थाकुगु इले न हजुर थिथि नेवा साहित्यकार तेगु जन्म जुगुदु होला यो थिथि साहित्यिक आन्दोलन त जुगुदु थसहे कुट न मायाना दिगु ख वो न ख वो जी नाच न ठारो न जिके चेतना न अभावे जु ख छाडा छ मा भ्याले यामा धैगु चाहिँ सचेतना यो अभाव न ख मेउन छगु सुदो पाउया छन् दासा हजुर छि चाहिँ छम नाजाम चोमी जुसान राजनीतिक आबद्ध जुया दिगु जुसान नेवातेगु गुठिन थिति समस्या भया चंगु अन चाहिँ छि सतया मदिला थयु न खवया चंगु ठुके चाहिँ गुली सत्यता दु आ समस्या छु समस्या वन्यौ धासा जी मौना उठाइला मठे मरुठे चो होला जिता मौना उठे जी मयाना ठे ला मचो ठे चो जिके आ वो प्रस्ताव न दु होला जी मा भाइ लागे या मा उलिया मा क जी उलिया मफ्ट आ या मा उडु हजुर तैगु जिता होला हजुर आ या मा उडु जी फक्को गुलिया फु उली चाहिँ जी मा भाइ त चाहिँ छे छे उली ग्वालिया मा उडु ढे सचेतना दु जिता आ चाहिँ अपास क जी चाहिँ वास्तव महिना थे मचोगा आ नापा चाहिँ खइगा जी चाहिँ जी तो मा भाले चाहिँ जिद्वा मवङ चाहिँ ख वो चाहिँ जी थमा थैते एसेप्टेना दि एसेप्ट का आठो खला बलाला जी हेजी आना चाहिँ मेउ चिना ख नेका दिला हस आ छौ चिकी जराउ ने के का छप्पा स निभा त चिना खय छ छप्पा स निभा ख्युंगु थच्चावो गु जिगु छेडी क्वागु फेजुया हट्ट खपचाका छद्वावला छपास निभाजना टोटा वन छ फटी चज वो छमु चराप वये मोहसे मुखु बले हे ज्वाजुई त्यंगु जिगुनुगा मुसु निला होयाला सुबा चिच्चाहाको चिच्चाहाको चिसा चिना खजको चोयादि कि मिउ मिउ न रचना त यानादि आ जी थंकोने चाहिँ पहिला ला सुरु जी चिना खए चया हला चिची हाकाउन चया ता हाकाउन चया यंका आ चाहिँ चिबा खन सुरु यानाका हजुर चिबा खन हजुर थाना दु चिबा खँदै प्रकाशन जिटनको ख वो चिबा ख चाहिँ मजुनी चिबा ख चाहिँ प्रकाशन मजुनी संस्कार छपुठ्या भनिका नि संस्कार नानी हेरा जाठुया चोमेसिया मिखा कौली आलु तरकारी ताना चोम भ्या तिमीलाई थाहा वन कौली आलु ताना चोम भ्यायो प सोइचन कौली फो फो जक बाटा टाउ खनी डट क्याटुगो ह त वान्छौगुडु क्याटुगु चिची ह न वान्छौगुडु आलु तासे यागुन आलु यक्को वंक सित्ती वंक तासे यागुडु नानी हेरा स्वयं अफ्ट
स्वयं फया नानी हेरा म्या तिमीलाई आठा न्याउने वनी ठो छुने छुया न पुटा ढका न्यानी अले पटी चा सुसु केनी ठाई ठो फुक्क नेजु ढका ले आन केनी ठो कौली या क्याटु गु डंट नेजु छागु ड या क्वे क्वे तासे न छेगु तासे या न केनी कौली या गु ड केना ठाई ठो बुई बले आलु थे हे सापुटा ठो क्याटु गु ह न बुई बले गेचुङ क सा ठो आलु न थपा चो तासे म आलु सिटी वन दादा ठिकी म्याम ठासा झर्के जुयाली सबी नाच पल चल्यान डन्ट वान्छे मजु ढका हक्क न फुक्क लिएकल छु छु ठो माना प ज्यायान ठाकुका नानी हेरा त मचासे तिमीलाई यात ठिकी सोमै अठिमखु जिउ ख ढाटु कन्या छि नेवाट जको मखु सकले जनजाति तेगु छगु नसाया संस्कार दु छुटासा नेगु चीज बि छुन वान्छे मजु ठैगु दु वान्छे गु ठैगु प्रकृति विरुद्ध ख चाढैगु छिगु मा ख छिट लहित चा अनेक वस्तु त आपाला आपा बुइका सेकी उकी नेगु नसट फट्टी फटले हन्टाया मजु वान्छे मजु छिस जाने बेले जाता बेले वागु जातन फट्टी फटले छिस चंग टेट चखु बखु टेट नके उयामा यो कोहे दसा खिचा टेट भौटे त नकेमा ढोमफाले वान्छे मट्य अठेटु ने जुगु तरकारी अन्न सिसा फुसा न्याकुन वान्छे मजु ने जुगु चीज बीज वान्छे ठैगु तेहे मट्य मा नानी हेरायागु ठोखन्याना तिमीला छ लुकु लुकु संकल अले मान स्यो स्यो थे याना तरकारी टाटा यंकल संस्कार हजुर सेनेको ख गुथौ कने चाहिँ नापदुस चाहिँ बालक यामा फल्क सिला मला वा आलु न खोल्न प नसाजु दाइ तर थौकले चाहिँ बालक ने बालका उसिचको चाहिँ याना यको चाहिँ वाछेंगो हजुर पार्टी त कया चाहिँ छिसा बाह चाहिँ दिला थौकने गुछिस खस नेपाली भाषा या साहित्यकार पिनि दथि चाहिँ सहल मुजिया ज्या चंगुदो छौ साहित्यिक कुस्ती त न्याना चंगुदो अते हे निवा साहित्यकार पिनि दथि चाहिँ ज्या चंगुदो कि मरो याना दिगो दुखि मरो छिसा वो याना चंगुन दु ज्या चन दु रह्यो जी चा हला चाकना चनाउदु जी एकदमै वाचा हला ज्या चंगुदु उकी जी खुसी न दु तर जी चाहिँ उकी दुने द्वामले मफुने आजी छौ इ न ख हला व आ प्रज्ञा प्रतिष्ठान ल अफिस थे जुल आ सुते बनी आ छिउ छे जुल हला अन पछि चुए बने माला औ कि याना चाहिँ आजी वैक पिनेगो ज्याचंगो जो गोष्ठी स्वस्ति का उकी चाहिँ जे अपासका वनि बफो हजुर थ्यांक यू मफो गुलिन अब साहित्यकार नुपी साहित्यकार त दुनिया साहित्यकार अले नेवा खलपुछ दे त चाहिँ थिथि ज्याजो या त चाहिँ खाकुया चंगुदु उकै नीति चाहिँ जे थु विभाग पाखे छु ज्याजो यो लागि छु बजेट फ्याफै कि फैमा खोजि छु अब एना बजेट फ्याउ चाहिँ उकी छिदिए बरु आ छिस चाहिँ अने यंका ज्याजो या चाहिँ फुका आ छिउ मेमेउ संघ संस्था ते पछि सहकार्य थाइने होला नाप बची जुया ग्वाली जुया जाया न अन ज्याजो जो अले छिस आफै न या फुसुना न प्रपोजल पिल्दासा तर आ छिस छिउ तिबा यंका पिनि बिउ अधिकार चाहिँ मरुका ओचे माटु बरु हजुर अथे हे मेगु छगु खम थिथि संघ संस्था थ महे हजुर ओ पुरस्कार ओ शिल्पा निसोना चाहिँ बिगु परिपाटी ठाना वया चंगुदु ओके नीति जितो नेपाल भाषा या लागि ब्याकलङ छगु शिल्पा निसोनी फैकी फैमा कुदी प्रतिष्ठान बोला यान चंगुदु नेपाल एकेडमी मा भाया लागि हरेक वर्ष
छमछम न्यू छौ भाषायात होला छौ छिटो मा भए मातृभाषायात छौ मातृभाषा साहित्ययात न्यू लाखयो भाषा छौ लाखयो साहित्य हरेक वर्ष बेचौँदो ठुसी बच्चा जुग्न पहल ख होला छिस भाषा चाहिँ तेज रत्न कंसाकार लागा होला चिन्या आइते अले साहित्य न छि कवि पूर्ण वैद्य लागा ठुसी वो प्यावे ढुकला हजुर ओ सिरपा लागेको नीति योग्यता छुछु दे माली मला अब साहित्य व भाषा व साहित्यकार पनि मको वला तपेंगे छि मूल्यांकन जुई अरे के रासा वला छिस वैक पिन्स यागु ज्या मूल्यांकन या ख आछि तेज रत्न कंसाकार छम चाहिँ अब भाषा सेविए ख होला भाषा वैकन एकै जाया ढुङ्को गुडु वे मूल्यांकन जुल अले आछि पूर्ण वैद्य सर न वैकन गुली चुए ढुङ्कल गुली वैकन चाहिँ बने ढुङ्कल ढैउ खला वैकन पिकेट किताब वैकन चैटागु चोसु त गुली ख वो सया मूल्यांकन या ख वैक छम वरिष्ठ कवि लामो जुल अथवा मशुपी जुल कारण चाहिँ पुरस्कार के चाहिँ दादली जुई त गान खत वो न जुया चंगु दुजी होला ठुसी चाहिँ जी चाहिँ ठुसी नेवाटे लाइकमा दैउ बिचाले जी चाहिँ वो लिक जी पूर्ण वैद्य नाप लिक लाउन मरो होला अले छि तेज रत्न कंसाकार नाप वो दाइ नाप लिक लाउन मरो सारा वही को पनि योगदान या त कदर या नाय ब्याउ ख वो लिक लाना मको आजी वास्तव पूर्ण वैद्य का जीजको मसुगा होला वही कर्नल साथ जी त मन मसुजी तर जी चाहिँ ठुसी पूर्ण वैद्य ते बिमा एकदमै वरिष्ठ होला ना जाम कवि ख टका बिका हजुर थथिना जी नेपाल भाषा त लागि माथका धाइ भले नेपाल भाषा या साहित्यकार पनि त बि भले बेपी साहित्यकार मेगु भाषा न जुन छ मातृभाषा विभागे छि ज्यासनासँग इले चाहिँ जिमो भाषा पनि त चाहिँ मदर थुइस्या न्यने ठौने नला जे अने दुनी हजुर तर नेपाल भाषा त मला त नि ठौने होला ठौनेलाई मे भाषा त लाट नि होला छौ छि त तामाङ भाषा त वन होला अले छौ चाहिँ छि अठी लिम्बु राई भाषा त वन हजुर वला मातृभाषा त बि कारण हैन हरेक वर्ष नेवाटे त जग लाई ढेउडा मरो होला उकी मध्ये छिस नेवाटे त लाइक माटे छौ प्रयत्न जगका अच्छा राछ तर भाषालाई यो कुडु साहित्यलाई यो कुडु साहित्य भाषा सनाचोपी छि अभियन्ता त न यो कुडु हरेक भाषा दु होला ठुसी नेवा भाले वबे मे साले मे भाषा वनी तर छा राछ गुगु छौए जको भाषा लाइदेउला मन त तर एसा जो होस् अब एकाडेमी चाहिँ मातृभाषा या त न समेटे ना यंकु गुडु होला यंका चंगु न दु यंकु न दु गुली न जी अनुवन नुका जी सु कि मातृभाषा लागि अन कोन्सु चाहिँ के धावा नेवा भाषा जित खे भाजको खला बानी होला यको अब कोन्सु चाहिँ या खनि बरुका होला आठो कोभिड मवौ जुसाला जे नेवा भयो ठो साले वंगु साले न्यु संगु कार्यक्रम नेवा भाजको मको मे न पेंगो न्याउ कार्यक्रम या ठुंकी होला अब के याना दित आठौने दुगु ठुसी जितै नि होला छि महाकवि हो जन्म जयन्ती माने टेनाउटु होला डक्ले नापा वैक आयो होला चैत होला आ ठो थयाउ कोभिड तयु बवल भाषा मतलब थय पंग त बवल भाषा विस्तार छिस चाहिँ गुली आफु उली या चाहिँ जुगु योजना दो हजुर थो भाषा साहित्य वन मातृभाषा त संवेदनशील विषय जुल होला हजुर ठुके चुना छौ विभागीय प्रमुख जिया सनाचनको इले चाहिँ हजुर गजागजाको हात बोला आज त यावला छुन पंगट जी बख होला आज त अनपुल छारा साजु कुलपट्टि न भन्छ पोजिटिभ हेर्नु होला एकदमै पोजिटिभ दु
ज्या संगु ज्या जित गब्लेन पंग मब्यो वो चाहिँ जिउ सौभाग्य सरकारी स्तर चाहिँ भाषा संरक्षण यामा भाषा विकास यामा तकाबो विभागे खडाइन याका चंगु इले चाहिँ तर चाहिँ जनताइ माझे भने बले चाहिँ वो स्थिति खने मदै बले चाहिँ गतिना चाहिँ वो योजना त चाहिँ पुगोनी थिएछ गे जुल्ला स जनताइ माझे भने बले खने मरुबला बखो आछिस फुक्कस आछिस गुली फु उली आछिस फेसबुक निम्तो चेउ ख ठंको ने मखला खासला अले पत्र पत्रिका बिउ ख अब याना सुपी खपी चापी चाहिँ आफुसा खनी चाहिरे उला दैमखो अले मचाबिस छुए मया थेन चनी हला तर अठिमखो का आ पिनी चना स्वेबले छिस ठ छुए मया थे चोङजक ख हला तर बिस्तार चाहिँ वो गुली नेपाली जे चोङटो उलीला मजु वो चाहिँ छु ढामजु होला आजि छौजी मातृभाषा साहित्य विभाग जना जिला योको भाषा त स्वयमाल्ने अझै नेपाली चोनी पिनीला छौ सस गाट्ने जस्तै नेपाली आख्यान धारे होला विभाग ढगाडु उहाँलाई नेपाली आख्यान चाहिँ सस गाट मे छुए स्वयं वाला जस्तै नेपाली काव्य ढगाडु वो की काव्य जग कविता जग सस गाट मे स्वयं वाला जिला अठिमको कविता न स्वयं आख्यान न स्वयं मातृभाषा वो चीज होला एजिया बराबर ला मजु आछिस एकदमै बाला एकदमै यो कुडु ठ्याउ वाला स्थिति मरु तर छुए मजु ठ्या चाहिँ मुआका जुया चंगु दई मतलब कथे कि या भाषा लाइपी महजुया चंगुडो भाषा लाइपी महजुया चंगुडो भाषा पिहावै पति लेख रचना त बोनेपी मनु त मर्या चंगु इले हजुर हजुर छिस सिरपानी सुनादिएको दो मला भाषा लागि साहित्य लागि तका वो साहित्य वो सिरपा हजुर लाकीको नीति चोमी पिहे मर्सा बोमी पिहे मर्सा वो सिरपा निसना छियाको वो न छौने अठेला मखो अब अया सिरपा मेउ छु सोसान बी त जुपी हजुर यक्को चोमिट ठंको रे मरुटे मजो यहने मवाउन मखो छिसला थम माल्ने होला वही गएपछि जिता सिरपा हजिला ठावै मखुने पक्केन बगला जिता सिरपा हजी जगा ठाला सुना वही दास सु कमजोर ख वो ढावेगा बालको चोइपी मनुटेसन जिता सिरपा माल ठाइ मखुने बगला उइगु लेख उइगु रचना उइगु किताबे वो सिरपा खने छौ बगला अकि छिसा मालिमा होला तर यक्को दु चोमी त ठौको ने यक्को दु हला छिउ नेपाल भाषा जको मखु मेमेओ भाषा न यक्को चोमी त न्या वही चोंगु दु जी गेजिया सुगु दास हो जी तकले पहिला वनाबले छि त अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस तै छ उडु होला 21 फेब्रुअरी हरेक वर्ष संसार भरि मातृभाषा दिवस हो अलि जी नेपालले न छिस थ प्रज्ञा प्रतिष्ठाने भव्य रूप निनुयाना मानया होइ त छनु गोष्ठी अरे छनु राष्ट्रिय मातृभाषा कविता महोत्सव ढका होला महोत्सव रूपे मनाया हो विभिन्न जात जाति ठयो संस्कार अनुसार भेषभूषा फुना अन छाकिन केनी अले अन कविता न छिस फोने होला उकी ठुसी 56 भाषा कविता बोला 56 होला ने फु भाषा यो कविता ठंका होला तैउला ओला सचेतना खरी नाबा सुइउ भाषा ठंका होला सुइजिउ भाषा ठंका होला न्याना चनाउ होला ठौने ने संगु भाषा ठंगु ठुसी ने खु भाषा ठंगु उपजे आवना चंगु होला उकी मटे भाषा छौ भाषा छौ जक चोखन मखु पेंगो न्याउ संगु पेंगो बोला एजे ठुसी जी वंके बीमा वा पेंगु छौ पेंगु चोखे छौ बिउ ढका लेया न छनौट कमिटी थे देका लेका तया ठुसी गो खुइगु सेगु थे कविता वंके माला हजुर होला यो क्वेर डटका होला एसा फुके बनी 6 बजे तक थे खुटा इले तक खिउ ढाका तक वंका छना
एजुया ओला छौ सचेतना खनि हजुर खगु भाषा थगु भाषा प्रति हजुर जुगुनी हे तुल्या चाहिँ अपजिया छ सपा छ जना खला खला याको जले चाहिँ आ इ महजिटुङको पुदो तक्लिपा छौ चिना ख नेना अले सुकमे पिन्ता छु खदा चाहिँ सिब्यानाले अच्छा जो छौ जी नेपाली हो भन्ला छ हजुर खस भाषा हो होला सारा छ जी उकी एकको चोयो बानी दया नापा सुरु गए भाषा यान्छन ख आना जी एकको उकिए भाषा दु आला जी त सचेतना भया जको जी ठा जी मा भ्यान चोयो सुर्यान ख तर निरन्तरता दैदियो याना चनाउदु चै चनाउदु होला आ चाहिँ सुरु याना चनाका चाहिँ यानाउदु तर एसा जु जी नाच छिटा धयाद हुन नि जु लाला हन वो नेपाली खस भाषा आए भएम अच्छा होला बानी आ खस भाषा छौ ढाका आमा तिम्रो नाम के हो थो कविता चाहिँ जी झन्डै 46 साले आन्दोलन अनि छे मिस्टेटन समान अधिकार सम्पत्ति समान अधिकारमा अलि समान ज्यालामा हजुर होला अले मायो नामन नागरिकता देमा देवा आन्दोलने सडक बनाउ कविता हजुर गुगु मंगसा आपु मंगुदु हजुर आपुला मवनी आ पटी वे चोगुदु होला आशा याचिस उपुवनमा आमा तिम्रो नाम के हो हजुरबा छोरी भन्नुहुन्छ बाबा श्रीमती भन्नुहुन्छ मामा दिदी भन्नुहुन्छ म आमा भन्छु आमा तिम्रो नाम के हो म विद्यालय गए महाविद्यालय गए त्यहाँ तिम्रो नाम चाहिएन धेरैलाई आफ्नो परिचय दिए कसैबाट तिम्रो नाम सोधिएन म बालिक भएँ मताधिकार पाएँ मेरो परिचय पत्रमा तिम्रो नाम लेखिएन म जागिरे भएँ बाबुकै नामबाट म नागरिक भएँ बाबुकै नामबाट म जागिरे भएँ बाबुकै नामबाट म बेनाम आमाकी छोरी भन आमा तिम्रो नाम के हो कसैबाट शोधनी नगरेको कतै उच्चारण गर्न नपरेको तिम्रो नाम सार्वजनिक गर्न चाहन्छु म धरती भन्ने उपनाम होइन आमा मलाई तिम्रै नाम चाहिन्छ भन आमा तिम्रो नाम के हो धन्यवाद छेथो चाहिँ हजुर खस भाषा छ कविता हजुर मा छंगो ना छुख बिना संसार चले मजुसा मा बिना मायो ना गुण नाम हजुर गणन मुआ बनकुठी न मुआ सुनाना छंगुन छंग मायो ना छुर्गा न्यानी मुखो छित दक्ले पहिला मै छंग छिम बाय ना छुर्गा न्यानी होला भुइकोमला मा तर मायो ना सुनाना न्यानी मुखो वो मायो पहिचान हे मरुगु पिदा फंगाउ खाटो हजुर अतिही नुगले ठिगुपति नुगले चिना खजुलाला हजुर आदर्श लिपा सित सपासे पाखे स्वयजना दिपी नेनाचना दिपी सकल सुकुमे भाजुमे जुबिदा छ्याबी जी थंकोले चाहिँ जी आफै न पश्चाताप जु खख ठ उछे ठ मस्ते त कम से कम नेवा भाषा खला बला यान्दिस नेवा भाषा न दिस हजुर कम से कम भाषा माका दिस यदि ठौ भा मा भा माट ढासा छिपिन मान्छनी दैव चाहिँ जिता गहिरो अनुभव जोडो अकि सक्कसित जी बिन्तिया मा भाषा न दिस मा भाषा खला दिस मस्तेस मा भाला सेका बियादिस ठुले इलालाका तपासे छाया दिलके नितिको स्वादिस हजुर छिटन यको ठोखला जिता बहुका बियादिल कि लागि छिटन यको सुबा हजुर हजुर सुक्ने भाजुमेज बे ठाउँ छिसा तपासे
सम हने बहम चोमी प्राज्ञ नेपाल एकाडेमिया प्राज्ञ नप नेपाल भाषा नाप मातृभाषा साहित्य विभागीय प्रमुख तथा बनाएको ख वेक ख लक्ष्मीमाले अलि वेकल चाहिँ सिधा इनाप्ना याना दिएको दु सुना या मप्सा मा भा मका दिस तर वेकल छौ पश्चातापना याना दिला थको इले वेकल चेतना यो कमी नैना चाहिँ महाभाषा चाहिँ मफुसा लिपावया चाहिँ जी महाभा प्रति चेतना वे ढुङ्गा चाहिँ बोलने ढुङ्गा चाहिँ चुएको थाला नि याना तका वेकल थाया दिएको दु अलि विनम्र अनुरोध नै याना दिएको थियो कि वेकल महाभाषा चुएमा महाभाषा बनेमा अलि महाभा लिङ्केमा तका थाया दिएको जुल थव्याको ज्यादासित गति थाला छुन सल्लाह सुझाव दस पक्कै न सपो तयारी तका पला सकासी मेगुवाले हाना मेमसम्म 5 जना दिन्छ पासे वेगु हिजी मेगुवा तकै नीति जितना बायोनिको उजम यादिस थव्या तबा शुभ